mtshirisi wa Phalaphala FM una tshifhinga tshine musi zwithu zwi tshi itiwa wa ḓivhudzisa zwori na vha vhabveledzi vha itshi tshithu tshe vha tshi ita vha tshi zwi ita vha zwi ita vha na mukene mumbuloni na ndi khou vha xedza vha songo vha xela na u tshiri nṋe ri vha funa nga maanḓa hune ri nga si vhe ra ṱoḓa vha tshi xela ndi khou vha ṱanganedza nga heneno nḓila kha mbekanyamushumo yashu ya Rodigeda na musi ro to ḓigeda zwavhuḓi nga maanḓa na musi ri dalele itshi tshithanga tshi no vhidzwa upfi TikTok u tou bva tshe hetshi tshithanga tsha vha hone ri khou vhona vhathu vhanzhi vha khou tshi tevhela nga maanḓa vhahulwane na vhaṱuku ri a guda hu na zwinzhi zwine ra zwi wana nga maanḓesa kha TikTok ngazwo na musi mtshilisi wa Phalaphala FM ro ri wane muyeni washu ane a vhidzwa upfi Mpho mudau ra kha TikTok ri vha ri tshi khou amba nga tshithanga tshine tsha vhori tsho votiwa upfi ndi tshone most popular nga ṅwaha wa 2021 nga vha World Fair ndi iṅwe khamphani ya bva America mtshilisi wa Phalaphala FM ra amba nga Mpho mudau vhanzhi vha muḓivha sa Mpho Pink una vhatevheli vha 1.4 million kha TikTok a dovha na dzi like dzine dza vhori dzi swika 24 million ri tshi amba nga ṅwananyana a si khou tou vha li TikTok musi ndo dzula naye hafhanoni ndo zwi vhona zwori o vha o tou tea uri vhe naye na musi ri ḓigede naye a kona u ri ṱalutshedza uri na izwa TikTok u zwi ita nga tshifhinga ḓe nahone o zwi konisa hani uri musi TikTok i kha ḓi tou bva u vha hone a vhe vhaṅwe vha vhathu vha fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vhane vha vhori vha khou tshimbila naye ri nga tori ndi muṅwe wa dzi phangami dza TikTok riṋe ro tou bambela tshikepe tsho no vha phanḓa vhone vho no vha phanḓa nge Mpho Pink ndi khou muṱanganedza kha Phalaphala FM Kolivu ni madekano watu wote. Mtshilisi wa Phalaphala FM na tshifhinga ya mudiri ya 10 minute ndi ubva kha wa raibu malo kha ri thome ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya ri vhuya kha vhone Fuminti wa minute ndi vaka wa rebu malo Rodigeda nga ngo kha Phalaphala FM ya koperasi kha show ya Afrika Tshipembe mtshilesi vha songo angwa ri live hafha la kha Facebook ri live kha Twitter ri live kha YouTube vha ya vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe uri vhone vha kona uri vhona zwo na ri tshi Rodigeda ri vha Rodigeda nga nḓila ḓe Mpho Pink so zwino ndi khou ḓo amba naye kha ḓo mbudza musi u tshi pfi Mpho Pink yawe yo bva ngafhi ngori ene u pfi Felicia Mudau Pink ndi favorite color yanga. That's why I know the name Mpho Pink. Ri tshi thoma hafho ri thoma ngo luimbo ri tshi thoma lu pfi Cat Buns, Live More and Love More. Lu amba mini luimbo khai? For nne luimbo lu amba uri as sa vhathu ri khou tea u tshila not thinking of tomorrow. Like you have to try your best to live more and love more. So, but barayani bafuneni babudzeni zori ni bafuna bahageni anyhow because you don't know what's going to happen to those people tomorrow. Yeah. What diba atrombeza chikwari do jena kakatini but tshilisi wa Phalaphala FM wa diba zwavhuḓi ene 086002503 na vhone vha nga kona u funa musi tshi ita hafu vha kha wa rebu malo vha kona u vhusa mbuso iṅwe neṅwe ne baba nayo musi vha tshi ṱoḓa u vhusa Mpho Pink vha songo angwa uri una 1.4 million ya vhatevheli hafha la kha TikTok zwi amba zwori u vhona uri thusa na riṋe na musi a ri vhudze na zwa uri o zwi swikisisa hani zwo konadzea hani uri a kona u swika kha vho vhatevheli tshiṅwe tshifhinga u ari zwezwi a tshi khou tshila a pfha ungari hu na phambano vhukati ha Mpho Pink ula wa TikTok ane musi a tshi khou tshimbila vhathu vha ri ndi khou humbula u fodiwa zwinepe na Mpho Felicia Mudau ndiya zwi vhona because Mpho Felicia Mudau ha phaphi and una social anxiety mara zwi ḓa kha Mpho Pink she's all out there and ufuna vhathu ungazibona nga dzi content dzine dzi creator uri ho muthu vha khou ṱoḓa u engage na vhathu but vha tshi ṱangana nne vha khou ṱangana Mpho Mudau Felicia ndi vha awkward tshifhinga tshoṱhe ndi tshi vhona vhathu and I don't know how to react.
o ḓivha tshiṅwe tshifhinga zwi yanga zwi a tshuwisa nyana musi muthu ane vhori vha ri khou mu vhona o takala tshifhinga tshoṱhe a khou sumbedza uri hawu muthu zwa ṱangana naye u ḓo tou vha a khou ri itela hezwiḽa zwa dzi tiktok ngori ha ṱangana na vhaṅwe vhathu vhane vha ita vha tshiri kha ngitele tiktok video hafhuno kha ngitele video ya tiktok zwi ḓisa hani uri hu vhe na u ofha kha Mpho Mudau o aluwa nga nḓila ḓe ene a tshi aluwa yana? Okay, ndo aluswa nga mane wanga, ndo vha ndi tshi dzula navho ri vhavhili, but ndo vha ndi muthu ono tamba na vhathu. I think a thi ḓivhi uri nyofho dzi ḓo vha dzi khou bva dzi gai, mara ndi muthu ane vha uri una stage fright nga maanḓa. Unless if muthu ndi tshi mu ḓivha then ndi ḓo interacta naye, ndi sa vha ḓivhi thi ḓivhi zwo ri ndi iteni, and because ndi khou ṱoḓa u make sure uri na vhone vha vhe comfortable na nṋe vha songo ri hey wa tonga hey what. So yeah, wa ḓivha ri dzula ri tshi khou amba misi yoṱhe uri hedzi dzi tiktok nga maanḓesa kha vhana vhaṱuku vha ita vha tshi sokou pfha ungari riṋe ri khou sokou ṱoḓa ita zwa tiktok ndi u tou tamba fhedzi vha sa zwi ḓivhi uri mathina vhe woni na vhutshilo ha vheo vhune na vhutshila. Musi ndi tshi khou lingedza u mu ḓivhayo ndo wanulusa zwa uri ene ha sokou tou vha tiktoker fhedzi u dovha vha geospatial technician. Mthetshelesi wa Phalaphala FM zwa zwi khou nkonḓela nga maanḓa uri ndi kone u ḽi ambe ḽi dzina ndi khou humbula ndo dzona mveledzi ri khou ri kha ri thome ri ṱoḓuluse u ḓivha zwa uri na ezwi zwithu ndi mini kha ḓo ri ṱalutshedza uri ene kha vhutshilo wa ḓuvha na ḓuvha u vuwa a ita mini na musi ri tshi ri u geospatian hey Jehova u vha a tshi khou vuwa a tshi ita mini? okay, nṋe ndi shuma vha i vhidza 9 to 5 ndi geospatial technician. So zwine nda vha ndi khou ita zwone ri vha ri khou create mimepe. Let's say for example hu na project ine ya khou tea u itwa hafhanoni South Africa, like vha khou nyaga u builda mimoḽo na zwoṱhe, zwino vha ḓo tea u vha vhidze dzi geospatial technician uri vha mepe area, right, uri vha kone u vhona uri afha fhethu hu safe uri vha kone u panga moḽo na if hu na vhathu vha tea u vha bvisana kana vha tea u vha litsha zwithu zwo tonga zworalo. Vha ro focusa mostly kha vhathu na dzi nḓila na matombo na zwoṱhe uri project i ye phanḓa hu songo thithiswa tshithu. So that's what I do. Ḽi tshi kovhela kona u ya tiktokoni? Ḽi tshi kovhela nda enda ita kha tiktok. Zwino kha ri ḓo u lavhelesa fhungo ḽa tshikolo o dzhena vets a guna zwi a gudela haningei vets kha ḓo ri tshimbidza musi a tshi phasa maṱiriki ngauri ndi vhona ungari ndi zwa vhuṱhogwa uri havha vhana ri vha humbudze ngauri vha nga si khou tou pfhesesa ungari hayi ndi mafhungo uri nṋe ndi tshi tou fhedza tshikolo fhedzi ndi khou ṋamba nda sokou ḓiitela zwa dzi tiktok zwo fhela ngo ralo kha ḓo vha tshimbidza havha vhaswa vhashu nga maanḓesa vha vhane vha vha zwikoloni ngauri ra nga lavhelesa vhudavhidzani na thekhinolodzhi vhu khombo nga maanḓa vhu nga ita uri muthu a sa tsha ita zwa tshikolo mara arali ene vha tshi khou mu vhona ḓuvha na ḓuvha a tshi khou ita zwa dzi tiktok vha dovha vha zwi ḓivha zwa uri hayi ha sokou tou vuwa ita tiktok fhedzi hoyu tshikolo tsho dzheniwa baba. Okay, nṋe kha high school ndo ita dzi maths na dzi science, and then nda dzhena vets ndo graduate nga BA in geography and archaeology. That's why ndi khou ita geospatial technician, and then nda end up graduate nga postgrad ya PGCE kha geography na social sciences. So xikolo vho tsho dzheniwa. Masongo wa mshirisi wa Phalaphala FM Rodigeda kha Phalaphala FM vha nga ya fhaḽa kha Twitter vha ya kha Facebook ri live havho vhane vha khou tou ri thetshelesa vha nga ḓi tou kona no tou ri vhona vha ri vhone Rodigeda na vhone vhane vha khou ri thetshelesa vha nga ḓi tou shumisa 086 000 2503 vha rumela mbudziso dzavho Mpho ḓo kona u dzi fhindula. Mpho Pink habe na ndi sa tou ḓivha zwavhuḓi uri ḽa Mpho Pink zwi amba uri ḽi khou bva khou funesa muvhala wa pink ndi khou vhona o ambara pink thiri ndi ḓo representa pink. Kha ri ḓo lavhelesa vhatevheli vhane ene avha navho vha 1.4 million a zwi ngo leluwa ndi khou amba na nṋe ndi hone kha tiktok thi thu i swikisa 1.4 million ndi vhona ungari kha ḓi tou vha lwendo lulapfu zwo ḓisa hani o zwi konisa uri avhe na vhatevheli vha 1.4 million hu no renga nyana vhatevheli nyana afha na fhaḽa kana ndi vhatevheli vhane vha vha uri o tou shuma uri a vha wane? U renga a zwiwa rengi kha tiktok a vha zwi tendeli zwo renga. Okay, I think nga 2020 if not 2019 hoba na video and I post kha TikTok ya viral up to 60.9 million views. So heyo video yo nthusa uri ndi bve kha 100k usika kha half a million less than a week. So yeah, zwi easy kha TikTok uri one dzi followers because it's a global app. So we should post our content but this sendela everyone all around the world. So that's why I'm here. Ndi tshi kha ḓi tou zwihumbula zwavhuḓi heiḽa video yene yavho i posta yo vha i sina na ene ya isina tshifanyiso tshawe ya isina vhuvha hawe khayo u vhona ungari vhathu vho funesa mini kha heiḽa video nga nṱhani uri yo vha i tshi khou tou amba nga zwithu zwe zwi khou itea nga tshetshiḽa tshifhinga? Okay, dzi questions dze vhathu vha khou ḓivhusa zwone ndi zwo uri because ndo posta video ya building vha khou demolisha building Joburg
Nandi sedza kha geographical point of view, because and data geography, and then bathu vha sorry you're building your wa huna bathu na kana mini zwino bathu ava khou space sorry that was planned. That's why I don't know it went viral the way it did. Zwiamba zwori ene nga tendelana ne zwori mafhungo a tshikolo o thusa uri ene a kone u swikisa hava la vhatevheli vhono paḓa na zwigidi. Yeah, o thusa nga maanḓa. Because ndi songo postela video at the mara apart from that huna dziṅwe video dzanga mostly ndi tshi khou ita fashion content arali vhathu vha tshi khou vhona ndi khou tshintsha zwiambaro na mina zoṱhe vha dzi takalela nga maanḓa. I think ndi na iṅwe ine ya vha uri close to the 60.9 million views. I don't know, I think i kha 10 point something. Hoba hu nne ndi tshi khou ita fashion content and vhathu vho zwi takalela. Ri kha ḓi tea u pfesesa khwine mthetshelesi wa Phalaphala FM uri na i 1.4 million ya muholela na hone izwi a tshi khou ita dzi TikTok video idzinoni ndi dzifhio mbuyelo dzine dza ḓa hezwi khou ṱoḓa uri vhone vha songo vha takuwa vha ya fhethu vha songo hangwa ri live kha Facebook na kha Twitter. Fumiṱahe wo minete ndi bva kha uri vho mara kha ri thome ri fhire nga hafha. Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia mwana uyu, Rodigeda wa ashara mapungu abukuma, maambiwa sa GC na mbege ya mshumuzi sabaisi bana, zisatutu zirengo na zikakati, kana zuya muzomzekani zokaluraho. Alani wachipanga tebezi mwana uyu, bangapamba Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Na utomwarelaka Broadcasting Complaints Commission of South Africa. PO Box 412-365 Craigall 2024. Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM inanu misiote. Rodigeda na Miss P. Mbudziso dzavho ndi dza vhuṱhogwa vha songo vha ita uri itshi tshikhala tshifhire ngauri vha nga ḓiri vha tshi ri Mpho Pink enge kha TikTok a si vha fhindule mara hafha hana chance. Kha vha rumele mbudziso dzavho kha Twitter, kha vha rumele mbudziso dzavho kha Facebook, vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe vha songo angwa no to founa zwone zwino ri sikale vha ḓo vha tshi khou ri ḓa ri khou dzhia ṱhingo dzavho kha 0860002503. Rodigeda nṋe nga tsini ndi Miss P ndi na vho swika tshitorwa awara ya vhuṱahe ri na Mpho Pink. Mpho kha ri vhese mafhungo ho vhuya ha vuwa bonyongo avuwa zhalinga hange kha dzi TikTok vhathu vha tshi khou amba uri ndi uri none na liṅwe havha vhathu vha khou badeliwa rine none a ri khou badeliwa none he mini kha tori ṱalutshedza beiwe musi ni tshi ita dzila dzi TikTok video musi ni na vhatevheli vho no swikisa 1.4 million vhaṅwe vha na 1.5 million ni a badeliwa. Okay, ndi ḓo ambela nṋe muṋe nṋe u badeliwa kha TikTok ndi musi ndi tshi khou shuma na dzi brands vha tshi khou ṱoḓa u itelwa dzi campaign, so there's no ahuna fund ni ava straight from TikTok tshi khou ḓa kha nne. Vhunzhi ndi vha ndi khou ita dzi sponsored posts, dzi ads vha dzi vhidza dzi ads, and then that's how I make money from TikTok. Ndi yone nḓila ine nda ita ngayo tshelede kha TikTok. Ai athi zwino ndi khou pfesesa wo dzulesa makhoni tshiṅwe tshifhinga Tshivenḓa tsha ita tshi tshavho mara a songo vhilela ri ḓo mu farela namusi kha ri ḓo lavhelesa maṅwe wa masiandaitwa mavhi ane a vha a tshi khou vhona kha vhudavhidzani ha thekhinolodzhi nga maanḓesa vhudavhidzani hoṱhe ho yaho ngo fhambana ri sa khou tou lavhelesa TikTok fhedzi nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa vhaswa. Masiandaitwa a si avhuḓi ndi nga ri vhathu vho ḓidzumba nga zwi screen and vha zwi easy uri vhathu vha ite dzi hate comments vha ri mini ndi nga ri nga Tshivenḓa vha ri sasaladza vha sasaledza vhaṅwe vhathu vha sa ḓivhi na zwo ri vha bva gai and vha expect vha vhathu uri vha zwi dzhie zwivhi zwine vha vha khou amba ngazwo. I think ndi zwone zwithu zwivhi and na zwo ri vhana vhanzhi vha kha dzedzi social media platform hu na vhathu vhahulwane vhane vha khou nyaga prayer kha vhana u tambudza vhana vhana khou nyaga u tambudza vhana nga dzi social media ngori a si roṱhe rine ra vha na tshikili tsho kona u pfesesa uri okay hoyu muthu cause ndi social media I just need to let it pass. A si roṱhe zwino vhaṅwe vhathu vha zwi dzhiela mbiluni vhaṅwe vha ḓihunga nga ndavha ya zwithu zwine zwa khou amba kha social media nga vhutshilo havho. Mpho kha ri ḓo lavhelesa uri ene u zwi kona hani
u pfukekanya kha khaedu dzoṱhe dzine a vha khou ṱangana nadzo kha vhudavhidzani na technology. Vhathu vha kha vhudavhidzani na technology tshiṅwe tshifhinga vha vhaisa u post the video wo ḓi vhudza uri ndi khou itela vhathu vhanga ndi a ni funa vheiwe a ḓi vhona tshiṅwe tshithu kha musi nga murahu kha musi tshine tsha vhayani kana o mbete kha musi u si na headboard muthu a zwi dzhie zwiḽa zwithu a ḓe a u vhaise ngazwo ene u zwi kona hani u kunda khathihi na u fhenya mutsiko une a vha khou ṱangana nawo kha TikTok? Okay, nṋe ndo guda uri nori TikTok yo ri pa platform yo ri pa tshikhala yo uri ri kone u ḓi wana vha tshi khou ri gudisa uri ri bva hani kha zwithu zwo raloho. Zwino arali muthu a commenta tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha uri thi tendelani natsho kha video dzanga ndi to delete kana nda muta dzi comment. That's how ndo kona u ḓibvelisa kha TikTok na zwo ri thi dzhii zwithu ṱhohoni. Ndi dzulela u ḓi humbudza uri why ndi tshi khou ita zwine nda khou ita zwone. Ndi ita TikTok because ndi khou ṱoḓa u takadza vhathu, entertainer vhathu, not uri muṅwe muthu a sa nḓivhi a tou ḓa phanḓa nga hafhanoni a nga si mbudze zwine a khou amba zwone o dzumbama nga screen. Zwino ndi a ḓi humbudza tshifhinga tshoṱhe uri ho muthu wa ntšhavha why a sa ḓi a mbudza zwithu zwone. Kha ri ambe nga dzi algorithm hune vhathu vhana vhori a vha dzi pfesesi vheiwe ni a dzi pfesesa dzi algorithm. TikTok vheiwe ya i tshi ni itela dzi workshop thi ḓivhi uri vha kha ḓi ni itela dzone zwa zwino na vha kha ḓi dzi ita dzi vha ni itela dzi workshop vha ni itela kha musi nga vhege vha khou ni sumbedza dzi algorithm uri zwa zwino postani hezwi nga heyi nḓila u itela ni kone u kunga vhatevheli vhanzhi. Kha ḓo vhudza vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri vha hone kha TikTok vha khou lingedza vha khou ṱoḓa uri na riṋe ri khou ḓo ita tshelede ri khou ḓo fana na Mpho ri khou ḓo swika kha 1.4 million. Ndi zwone zwine nṋe nda tama u ita zwone kha vhutshilo hanga ḓuvha na ḓuvha fhedzi a thi ḓivhi uri ndi swikise hani. Okay, tshithu tshine tsha nga vha thusa ndi u tevhedzela dzi trend. Hu na dzi trending sound kha TikTok. Arali u khou vhona hu na music une wa khou trenda wa ita video iṅwe na iṅwe nga honoyo music no shumisa dzi hashtag dzi a thusa uri u kone u ḓi wana u khou wana dzi followers no stika kha zwine wa ita zwone. Ndi nga si ri nṋe ndi tshi funa fashion nda vhona muṅwe muthu a tshi khou vha viral nga u tshina ende thi kone u tshina nda tevhedzela hoyo muthu. Like you have to stick to your point or to your niche. At the word niche ndi minga Tshivenḓa a ri shumise niche. You have to stick to your niche. Like zwine iwe muṋe wa zwi konesa ita izwezwo. Obviously video dzau dzi nga si vhone vhathu vha nga si vhone video dzau overnight. You have to continuously doing it. So u posta tshifhinga tshoṱhe zwi a thusa na zwone because ndi zwone zwa thusa nne. Ndi tshi thoma kha TikTok ndo vha ndi khou sokou posta tshiṅwe na tshiṅwe mara nda ndi khou posta tshifhinga tshoṱhe. So nga tshikhuwa vha ri being consistent. I think u posta video nga ḓuvha zwino dzo tsanyana nda ndi tshi posta video iyo a thi ḓivhi mara zwino because ndi khou shuma ndi nga kha vhege ndi nga posta maybe 5 kha vhege mara tshifhinga tshine ndi sa khou shuma nda ndi tshi ḓo posta 5 a day. Mtshisi wa Phalaphala FM Mpho u sumbedzisa mafhungo a niche musi u tshi ambiwa nga niche u khou ambiwa nga zwine vhone vha khou ṱoḓa u tevhela zwone. Kha ri sokou ita sa tsumbo arali vhone vha tshi funesa u bika zwi amba zwori ndi niche yavho yo bika. Zwi amba zwori vhone content yavho ine vha ḓo vha tshi khou posta ndi yo bika. Arali content yavho vhone vha khou nyanga u posta nga ha zwiambaro vha posta nga zwiambaro. Arali content yavho vhone vha tshi khou ḓo posta nga dzi make up vha ita nga dzi make up. Ndi zwone zwino vhidzwa upfhi niche zwenezwo. 086 0002503 kana vha sende mbudziso dzavho kha Twitter kana kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ngauri ndela mbudziso dzavho uri vhone vha kone u vhusa Mpho hedzi mbudziso dzine vhone vha khou ṱoḓa dzi vhusa. Kha ri ḓo lavhelesa Mpho ndi zwone vhudavhidzani na technology wa swika hune na musi u tshi kona u ḓilanga wa swika hune ha vha tshipiḓa tsha vhutshilo hawe. Wa ḓivha nṋe vhukati ha vhege thi ndi khou vuwa nda ri ndi tshi lavhelesa founu yangai nda wana uri network a yiho nda pfha unga ndi khou penga ndi u ḓo ḓivha uri ene a nga kona u tshila TikTok isiyo. Okay, I think u ḓivha zwori a yiho ndi nga kona mara zwi ḓo konḓa bad zwi ḓo konḓesa. Zwi amba zwori ri khou tendela kha uri a nga si kone u tou tshila zwavhuḓi hei TikTok isiyo. Ndi nga kona mara zwi ḓo dzhia tshifhinga. Vhanzhi vha sumbedzisa zwori vhunzhi ha content ine ya vha i hone nga maanḓesa kha dzi TikTok dzo rala hu gidimesa content ine ya vha uri i vha i songo tou dzula zwavhuḓi. Hei ine hai kha kha thoma thetshelesa hei ine kha musi wa vha u khou funza vhathu kana u khou amba nga zwithu zwa serious upfhi a i tou vha na vhatevheli vhanzhi kana na vhasedzi vhanzhi ene uri mini nga ilo fhungo.
Andono zvibonesa dzi video dzine dzavori adzina quality yavhuḓi dzaita nga maanḓa kha TikTok. I think vhathu ngori TikTok nayo I sedza watch rate uri vhathu vha khou zwi vhona u swika tshingafhani. So TikTok I nga si pushe video ine yavho uri vhathu vha khou sokou skipa vhoṱhe. Okay, kha ri ḓo humela murahu. TikTok I lavhelesa uri mini? Vhathu vha khou I vhona video kana hai. Zwino arali vhathu vha kona u I phusha. Arali vhathu vha sa khou I vhona ya fhela kana u swikisa hanefho hune vha khou ṱoḓa hone, hai. Kha ri pfhi hafho uri ro no vha na muthetshelesi na phalaphala ḽo kovhela 086002503 ndi dzo nomboro muthetshelesi wa Phalaphala FM dzine vhone vha nga dzi shumisa uri vha kone u vhusa Mpho Pink mbuso iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo. Kha ri ḓo lavhelesa hu na tshifhinga tshine o amba nga mafhungo o shuma na dzi brands. Hu na tshifhinga tshine khamusi u a pfha u nga ri brand heinoni I khou ntsedzela fhasi ngauri ndi muvenḓa. Wa swika hune a pfha u nga ri lwa muvenḓa zwi nga zwi a thithisanyana u wana zwikhala. U ambela nṋe muṋe a thi thu dzula nda zwi sedza nga heneyo nḓila mara arali nṋe kha nṋe ndi ḓivha uri arali brand I tshi khou ṱoḓa u shuma na nṋe vha ḓo shuma na nṋe regardless vha sa khou ṱoḓa u shuma na nṋe then vha ḓo ṱuwa and ndi zwi dzhia zwo ralo. TikTok yo rala I fhambana hani na vhuṅwe vhudavhidzana thekinoḽodzhi ngori ndo mu vhudzisa uri una Twitter hana ari Twitter hana Instagram unayo fhedzi a ina nomboro dzino fana na dza TikTok. Kha ene muṋe sa Mpho Pink kha ene phambano dzi vha dzi dzifhio? Phambano ya ndi ḓo TikTok na dziṅwe dzi social media platform ndi uri TikTok I global. Ndi tshi posta video kha TikTok I vhoniwa nga vhathu all around the world. That's why zwo vha zwi easy kha nṋe uri ndi ḓi wane ndi kha 1.4 million whereas ndo thoma Instagram ndi sathu thoma TikTok. So kha Instagram ndi na 100k because ndi tshi sedza Instagram u tshi posta hanefho vha khou postela vhathu vha re hanefho a thi kholi uri vha I phusha zwa ya maṅwe mashango mara TikTok vha phusha content yawo ya kha maṅwe mashango. Mpho a thi o zwi pfha musi ndi tshi thoma hafha ndo humbela vhathetshelesi uri vha vhudzise mbudziso a songo vhuya ri ndi nṋe ndi no khou mu vhudzisa dzimbudziso hedzi dzine nda khou ḓo dzi vhala zwa zwino dzi khou bva kha vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Mulezi hoyunoni ndi mbudziso ino khou bva kha Rungani ene Chokochoko Elvovo a ri tshi ḓa kha sia ḽa mbingano Mpho malwana kana u tshe muṱuku? Mpho tshe muṱuku. Mara u wone vho muthu ane kha musi a khou ḓiseisa na vhona yevho muthu o hane mara u malwa vho hai. Kana ri songo to ambedza zwa muthu ngori mma vha khou thetshelesa your baby kha ri thetshelesa baby musi ri tshi dzula hafha muthetshelesi wa Phalaphala FM Mpho vha khou kumbudza uri habe zwo ṅwa ngori vhabebi vha khou thetshelesa vhabebi vha khou thetshelesa ende ndo mu vhudza nda ri vhabebi vhashu vha vho pfesesa wa zwi ḓivha vhono ri ṱanganedza uri riṋe ri vhathu vha vhudavhidzana thekinoḽodzhi tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ita tshi ḓo dzulela u ḓivhea. Pfunzo Bele a ri ndo bva madzibidzibi mboboni a ri ḽo kovhela zwavhuḓi Miss P na Mpho Pink uyu Mpinki ene u khou funesa zwiḽiwa zwifhio nahone u na muṱana okay kha ri lavhelesela zwiḽiwa. Okay, zwiḽiwa ndi ḓi funela zwezwi zwa dzi sushi na dzi pasta arali ndi yo ntsa mbuso mashonja na mashonja na mikusule yeyi dovi dovi na yo mukusule ponda mukusule ndo yamba na dziponda zote 086002503 vha rumele mbudziso yavho na vhone nga vha shumise Twitter Phalaphala FM. Muthetshelesi vha songo ṅwa ri live we arali vha khou nyanga u vhona zwavhuḓi ndo ambara na blouse nṋe ra vha khou vhona blouse yanga kha vha tshimbile kha Facebook ri live kana vha shumise YouTube vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe na kha Twitter na kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe. Hu na iṅwe mbudziso futhi hafhanoni hupfi Mpho Pink anga vhudza mini vhathu vhane vha khou thoma zwa zwino TikTok? Sa zwe nda zwi amba murahu uri u tshi khou thoma u tshi khou ṱoḓa u aluwa sa nṋe mini o ṱalutshedza zwavhuḓi zwo uri nitshi ndi mini arali hu na zwithu zwine wa uri wa zwi takalela hu zwiambaro hu zwiḽiwa u posta dzi video wo focasa kha zwezwo wa shumisa na dzi hashtag wa shumisa na dzi sound dzine dza khou trenda kha app ya TikTok and then vhathu vha ḓo ahuna uri vha si zwi vhone hezwo zwithu and the fact ya uri ndi nga fha example yori thamusi luimbo lu khou trenda cause vhathu vha khou tshina ri a neta u sokou vhona the same dance all the time zwino ine ṱoḓa na vhona cookbook yanu kana na fashion na mini
na content yanu ya zwiambaro ni khou shumisa sound yenila ri bona ra zwithu zwa different. Yeah. kha ri ḓo lavhelesa musi a tshi khou amba nga uri vhaṅwe vhaswa vha nga ḓi ṱoḓa ngori shango ḽa Afrika Tshipembe vhaswa vha na mishumo lune arali vha nga shumisa vhudavhidzani na thekhinolodzhi nga nḓila ine ya nga sala i khou vha vhuyedza ri nga mangala ri khou ya huṅwe fhethu kulesa hune a ri khou vhuya ra dzhenisa na muvhuso kha kutshilo kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha sa vhaswa a ri ḓo lavhelesa uri vhaswa i nga ri thusa hani hei TikTok kha musi noti TikTok fhedzi na vhudavhidzani na thekhinolodzhi vhuṅwe na vhuṅwe hu nga ri thusa hani sa vhaswa ri si khou lavhelesa zwivhi fhedzi ri khou lavhelesa zwivhuya. Okay, ka saidini ya mishumo mostly ra to sedza dzi Twitter na dzedzi vhathu vha posta mishumo hanefho kha dzi Twitter unga wana wo ita degree ine ya vha uri muṅwe muthu o posta uri u khou ṱoḓea vhathu vhane vha khou ṱoḓea ndi u sokou applya. I think u bva kha uri social media ina zwithu zwa bad zwa good zwi nga vha zwezwo uri vhathu vha kone u ḓiwana vha khou connectana na vhathu vhane vha vha uri vha ḓo vha thusa in terms of ya mishumo because muṅwe na muṅwe dzula kha phone, you being on your phone zwi khou amba uri u nga googler u khou vha khou zwi vhona. Una mulaedza hafha Mpho uno khou bva kha Rendani Munandi ari ndi vharenzo muḓifho ari neti na mbudziso li ndi khou tou ṱoḓa u khoḓa vheiwe noṱhe uri no nakelela luṅwe Venḓa hu na pipe shem happy Miss P purple na Mpho nga pink where is the pipe angari me ndi khou tenda a khou ri u khou livhuwa Mahanda na Hulisani ndi ene ari u khou humbula u guma gai kha buḓo iḽo ri tshi khou lavhelesa TikTok. Okay, nṋe ndi khou ṱoḓa expanda buḓo heḽi ḽa TikTok uri ndi kone u ḓiwana nṋe ndi khou nga Miss P ndo dzula ndi khou interviewa vhathu and ndi khou nyaga u ḓiwana ndi kha level yavho Bonang ndi muthu ane a vha uri ndi a mutevhelela badi, she's my inspiration. Yeah. Huna nyimbo dze ene a dzi nanga ari Miss P we ndi khou humbula ri songo vhuya ra takuwe dzi nyimbo ri songo dzi tamba ndi khou ḓo mutambela luṅwe lwa luimbo lune a lu funa nga maanḓa mthilesi wa Phalaphala FM once more 6 ngeke ngisuke kuwe hezwi khou mbudza zwa uri ene zwa mburi mutendi. Nṋe ndi mutendi ndi funa mudzimu khezo mthilesi wa Phalaphala FM na tshifhinga mbo ḓi ta 2 minute ndo livha kha wara ya vhuṱahe vha kha ḓivha na Miss P ka mbekanyamushumo ya Rodigeda kha ri thome ri katsha.
Rodigeda, na Mpho, Parapara FM. Ngeke ngisuke kuwe ndizingwe za zinyimbo zine Mpho Mpho ndilufuna nga manda mticheso pala pala FM musiri chibuya wari taluchizuri na luimbo lwamba mini khaye fambili wa mina itandibva kha ore ya vumalo kha ri tumiri pringa hapa. Rodigeda na Mpho ane vanji va mudiva pala ka TikTok ane vana vateveri va 1.4 million adova vana like za 24.5 million mchirisi wa pala pala FM uduva po ava geostation hey namusi aroguda mani vona usuma zori na ha mapungo a TikTok hagumane po ka TikTok page hezwo zvitova tutuwedzo na khaviwe sava sorry ni songo to lavhelese zwithu na soku right ndi devs na technology page muthu khoyu ukuita masheleni ngayo hey TikTok adofo avuwa cha mshumoni 0860025003 kana vashimisa Twitter kana vashimisa Facebook vatoda Parapara FM renano misi yote vasongo hangwa ri live iwe vato ri vona zwavhuḓi va mu vhone na hoyo Mpho ambara na suit yawe ya pink ambara top yawe ya pink na vhurukhu wa pink kusumbedza uri nga ngozwa kuma ndi ene Mpho wa vhukuma Mpho ndikati vhona una dziṅwe mbudziso hafho noni ndo muvhudza ndi mbuso dza vhathetshelesi vha Parapara FM mane nne nda vhafuna nga maanḓa mbuso ine ya vhona hafho noni ino khubva kha Mahlaule Nkhumeleni ari arali u tshi ṱoḓa u ita TikTok u tea u ima kha zwifhio uri u kone u wana dzi followers nnzhi ndi vhona ungari heyi ndi mbuso ine a tshi fhindula kha to vha ṱalusela zwavhuḓi sa vhathetshelesi uri ndi tshi khou ṱoḓa dzi followers nnzhi ndi hezwo zwo ono zwi ṱalutshedza zwa dzi hashtag kha dovha vha ṱalutshedza. Okay u tshi khou ṱoḓa u vha na dzi follower nnzhi sa zwe nda amba murahu u tea u shumisa dzi hashtag kha platform ine ya TikTok wa dovha wa shumisa the trending sounds arali and vhathu vha funa content ine ya vhori muthu vha khou ita zwithu zwine a zwi funa nne nda to ita zwo tshina vhathu vha zwi ḓo zwo ri tshikona u tshina mara nda to ita zwithu zwa zwiambaro vha zwi ḓo zwo ri Mpho u funa zwithu zwa dzi make-up zwa zwiambaro zwino vhathu vha kona u zwi vhona arali muthu a tshi khou ḓi forsa u ita content ine ya vhori a i funi so u tea u make sure uri u ite zwithu zwine wa zwi funa wa shumisa dzi trending sound and wa dovha wa shumisa dzi hashtag and also kha zwezwo zwine wa zwi funa u tea u vha consistent zwi amba zwori a thi posti video namusi nda litsha vhathu nda vha postela ṅwedzi u ḓaho vhathu vha ḓo u hangwa zwezwo u tshi khou posta ḓuvha na ḓuvha vhathu vha ri oh okay yeah vha kona u tevhedzela content yawo. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo o nyama Mpho tshiṅwe tshifhinga ndi khou ambiwa na nṋe ndi kati ati u a posta video u ḓi ṋea maanḓa a u oṱhe u ḓole na dzi make-up ari u ḓola dzi make-up u ambara zwiambaro u zwi ite nga mbilu yau yoṱhe uri tshi ri tla kha TikTok one like one viewer nane zwono nyitela vhathu zwithu zwe nda zwi guda ndi zwa uri a thi hangwi uri ndi khou itela TikTok nne muṋe uri ndi kone u takadza na vhaṅwe vhathu arali wa to ḓifha muhumbulo uri ndi khou ṱoḓa heyi video i tshi vha na 100 view obviously heyo ya tou vha na 1 matshelo u nga si create zwino wa to ḓivhudza uri ndi khou ḓi itela u ḓi takadza u ḓo posta u ya hoya and tshiṅwe nanga TikTok ya pusha dzi video dza murahu wa vhona for you page yo ḓala nga dzi video dza 2019 arali vhala vhathu vha vho dzi delete dzi video dza dzi ḓo ya gai una mafhungo o delete dzi video yeah vhathu vha delete dzi video and vha tshi khou vhona uri kha musi dzina a dzi khou ita zwavhuḓi zwembo zwo ri kha TikTok ndi a fanela u vha na fulufhelo kha ri ḓo lavhelesa uri ene sa muthu sa Mpho TikTok yo muthusa nga nḓila ḓe sa muthu a tshi khou tshila ḓuvha na ḓuvha ngauri hafha ndi khou vhona uri hei TikTok tonga ya thusa muthu uri a konḓelele i ya thusa muthu u ṱanganedza na yo nthusa ngo vha na confident uri ndi kone u ḓi wana ndi tshi khou ḓi isa vhathuni ndi sa shavhi yo dovha ya nthusa na uri ndi kone u vha nṋe muṋe zwithu zwine nda posta kha TikTok ndi zwine zwa amba na nṋe muṋe ndi a kona u ḓi expressa sa muthu ndi sa khou shavha muṅwe muthu and ndi a vhala dzi comment dza vhathu arali vhathu vha tshi khou panga dzi comment dzi dzone ndi a sokou fhira kana nda like musumbedza zwo ri ndo i vhona mara arali uri thi tendelani nayo asi zwine asi mari mini
asi zwine nṋe ndavha zwone zwine ndi nga si zwi dzhie. Mpho nṋe ndi tenda kha ḽa mafhungo uri ende ḓo tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi si zwavhuḓi mara thi ri khou amba ngo hafhanoni nṋe ri to ḓigeda ri khou amba ri vhavhili. Nṋe ndi tenda kha ḽa mafhungo uri nṋe ndi nga si ḓe na ḓa na mbudza mafhungo anu na lavhelela uri ndi fhumule nṋe na nṋe ndi ḓo ni ṱheka murahu. Mpho wa ṱheka vhathu murahu? Nṋe thi ṱheki vhathu vha murahu ende vhathu vha vho zwi lindela uri vha tshi amba zwivhi nṋe ndi responde ngori zwiṅwe zwithu zwe nda zwi guda ndi zwa uri musi muthu a tshi ḓa kha nṋe a ḓa a ntsema u khou ṱoḓa uri nṋe ndi ambe zwino u sa ambi u a ḓivhudzisa u a litsha na ene muṋe cause zwine a khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri iwe u ambe thi u vhonale uri wo vhaisala zwino nṋe thi fhi vhathu platform ile uri vha mbone zwa uri ndo vhaisala ndi continue na zwine nda khou ita zwone ende ndo takala iwe muṋe wazwo u ḓo tou ḓibvisa khazwo uri okay hazwi dzheni ri bve khayo. Hei tshitanga tshi no vhidzwa upfi TikTok ra nga to lavhelesesa tsho ḓalesiwa nga vho muṱuku vha hone vhane vho ri ndi vhaṱuku u a ita a tshi lavhelesa musi a tshi khou ita content ya uri hesh ndi songo vhaisa vho muṱuku mani ndi songo vhaisa vhathu vha hashu vha lushaka lwa vhavenḓa ndi songo u ita tshi zwi humbule zwo zwithu kana ene u sokou ḓitela dzi content dza wa tshi ri nṋe ndi khou ṱoḓa dzi like ngauri a thi ri khou ṱoḓa uri ri kone u pfhumbudza na vhaṅwe vhathu vho no khou ḓo ita TikTok vha ḓivhudza uri nṋe ndi khou ḓo swika kha Mpho Pink mara thina ndavha na zwo ri ndi khou vhaisa nnyi a thina ndavha na zwo ri ndi khou fara nnyi nṋe ndi khou muhumbulo wanga mulo ndi uri ndi wane 1.4 million likes. Nṋe ndi tshi posta dzi content dzedzi kha TikTok ndi vha ndo sedza vhathu vhane vha khou ntevhelela ndi a ḓivha zwa uri TikTok i na vhana vhane vha vha uri vha na 13 years and vha vha vho sedza kha nṋe ndi zwi vhona na musi ndi tshi ya dzimoloni vhana vhaṱuku vha vha khou ṱoḓa u dzhia zwinepe na nṋe zwino zwine nda posta ndi vha ndi khou itela uri havho vhana vha ḓiwane uri vha khou inspirwa nga nṋe as Mpho Pink not uri vhabebi vha ri ni songo nga ndi khou ṱoḓa uri vha tevhedzele zwine nda khou ita that's why ndi tshi posta content ine ya vha uri vhana vha nga i tevhelela hu si vhe na khakhathi. Ngeke ngisuke kuwe ndi lwone luimbo lwe ra vhuya ngalo ri tshi khou bva maragani luamba mini khayo luya luimbo? Holu luimbo ndo ri ndi tshi lu thetshelesa lwo thoma nda ḓiwana ndi tshi khou bva na miṱodzi ngauri lo nkwama mbiluni message wa hone ngeke ngisuke kuwe sa zwe vha amba kha nṋe lu ntsendedza na mudzimu ndi muthu wa u funa mudzimu nga maanḓa zwiṅwe zwithu zwine nda ita ndi vhudza mudzimu na tshiṅwe tshine nda vha ndi khou tshi ṱoḓa ende vha nyitela zwezwo zwino nga lolo luimbo ndi nga si bve khavho that's why luimbo lu ndi tshi lufuna nga maanḓa ende lu tshi amba na nṋe nga nḓila eneyo. Ndo pfa tshi khou sumbedza mafhungo uri u a ri a tsha mimoloni a wana vhana vhaṱuku vha tshi khou humbela u dzhiwa zwinepe naye u a ri a tshi zwi lavhelesa zwiḽa zwithu hu ḓa mini kha ene a tshi tou zwi humbula zwavhuḓi ngauri ene u muthu ene a vho ri ha fana riṋe o zwi ḓivha riṋe wa ḓivha riṋe ro tshimbila ḓuvha ḽi khou fhisa ri khou fola dzi line dza dzi audition no u tou swika u dzula hafha he nda dzula hone ndo fanela u auditiona ra fola dzi line ha fhela tshifhinga ra founelwa pfhi vhuyani huṅwe ra ira auditiona pfhi hayi a zwo ngo ita ri tshi khou lavhelesa nga nḓila ine TikTok nga ano maḓuvha ya vha na maanḓa ngaho hune iwe ni khou vhuya na vhuya na tea no ena dzi audition vhewe ni khou tou mbo ḓi tou ḓivhea lune musi ri khou tshimbila roṱhe nṋe vhathu vha tshi humbela u fodiwa na nṋe nga nṱhani uri vha mpfa kha radio kana vha mbona kha TV ene vha ṱoḓa fodiwa naye ngori vha mu vhona kha TikTok hu ḓa mini muhumbuloni wawe? Yo a thi ḓivhi ngori nṋe ndi tshi aluwa veḽenda ndi khou ṱoḓa u vha muthu ane a vha uri u kha dzi TV na zwoṱhe mara ndi sa ḓivhi zwa uri ngani cause ndo joina na dzi agency vha dzi vhidza dzi agency vhathu vhane vha u thusa uri u kone u ḓiwana u kha dzi TV mara a zwi ngo ntshumela nṋe mara ndo vhudza mudzimu uri ndi khou ṱoḓa u ita hezwi zwithu mara zwa dzi agency a zwi khou ntshumela sumbo zwa uri ri tea u wana iṅwe nḓila uri nṋe ndi kone u ḓiwana ndi khou dzhenelela kha zwithu zwa so and then TikTok ya vha uri yo vula minango kha nṋe ndi tshi ṱangana navho vhathu ndi tou humbula murahu uri ndo thoma gai na uri it's overwhelming ndi khou zwi vhona uri na miṱodzi tonga i khou sendela a thi koni na zwi ṱalutshedza lune kha ri livhuwe mthetshelesi wa Phalaphala FM na vhone vho dzula hanefho kha ri zwi ḓivha uri hei ni nḓila yo ri kone u ṱuṱuwedza vhaswa ni fanela u zwi ḓivha zwa uri tshifhinga tsho no shanduka zwa zwino vhewe ni khou funa u tou takutshedza vhewe na ḓivhonela zwa uri ni tou zwi itisani ngauri i ṱali dzi TikTok dzi hone u khou ri sumbedza Mpho khoyu mavothi o vuliwaho kha musi ngo tou pfufhifhadza nga TikTok kha vhutshilo hawe ndi afhio? Nda ndi tshi dzulela u wana nda tshi dzulela uri nda ndi tshi dzulela u nyaga u vha kha dzi magazine na u vha na kha dzi TV ads zwino nga ndavha ya TikTok ndo ḓiwana ndi khou ita dzi TV ad mbili nda vha na kha dzi cover dza dzi magazine nda feature na kha dzi magazine.
naka phalaphala hangomba phalaphala naka phalaphala Rodigeda na Miss P osvikanga TikTok tichiriso phalaphala FM ndi mapungu apudinga manda 086 atituneta ndikatoda vone vachivusa mpombuso imwe nemwene baba naye vasongo wangu Twitter @msp_dj kana vachimisa Facebook real life we vasongo vya vapfukiwa ndikotoda rivone vatorivona real life vavone na hey two piece yo mronga mponga uri riambarisana anga kunontiera yone nichitakuwa ndingaisiya ronazochincha na chipinge mudiri cha minute ndubakawara ya bumaro nduri bakawara ya time tichire simuseri chibuya ritodza mpoka chiduro chinopisa vachidhiva chiduro chinopisa riko mubusa dzote mbudza auna mushavero auna zozo famous people abakotecheresa vona uzitanganedza kale karisemeri firenga apa tahe wa minute nduri bakawarai yabo maro ndi phalaphala FM yako press ya kasho yela Africa Shipembe na musi Rodigeda na Mpho aneba mdiba pala ka TikTok achikoita zi video na msindo guda suzunjinga manda chenda tatomo chiguda ni chore Mpho hawi akuzokoita zi video page udubapa aba fijio min geospatial technician and nice so geospatial technician hojeni wana chikoro papetu mtichiriso phalaphala FM ututuwedza baswa katina batu baulwane ngandira ini yaburi yabuyedza murao Mpho ndikode rumena nge kambuso dza batechirisi ndiye odimira udongari ukuziyoba dzimbuso dzavo vasongo wangu vari live ka Facebook na ka Twitter katina YouTube batoda phalaphala FM rinano misi yote ndikubona muledza pono kubva ka Patrick Ketani rapabana ari Miss Piwe na Miss Pink otuwana dzina linokubva phalaphala afika dorivisera kagara ihone video ine onobuya aiposta adisoro uri hofuna ndisongo iposta ombodibusa mbuso yashu okay auna ngori ndia make sure videos nenda dziposta ndiva ndodziapprova nemune ndiva ndiko lavela vabibi vatodzivona udaitia mini kana vana vatodzivona ndidova ndiko vathusa guy atina video raro zvembo zviri video imwe nemwe isatutuiswa ngekha vathui itoma yasedzurusiwa uvona uri video inga kwasha mng'ombilu ingaita mini riathogomela vatu udanyi mumbuloni wawe musi zvenezvo achikoringedza humbulo uri ingapaisa mumwe muthu ndinyi muthu wotothoma neada asati humbula vatu vane vakotomutevera andiva muta wa hashu chikotododewana ndiko vajenisa kakati dzedzi-social media kezo mutichireswa phalaphala FM zvazvino riamudzudza kachitiro chinopisa Mpho ndi une rava richikomuvusa dzimbudziso dzine dziva dzikodhudhera nyana asingovuya ri mini ngauri ndomuudza ngechi chitiro chinokopisa odirukisera mbuso yanga itoma ndiya uri onovuya adiona achikoita video achikoitera dzi-likes okay ndichiita dzivideo dzine ndaita dzine dzava dzikha TikTok right not atidhivuri ukomba nga video ipi mara ndidhamba nga dzivideo TikTok okay ndichiita dzivideo obviously ndiva nga murawo mumbulo wanga ndiva ndikotoda dzone dzi-likes uri vati vakono uvona huve na dzi-view mara if avavoni and aisviki hapo nenda henda plana hone nemuni azvintseli pasi zvembo zvori auna na video video dzote dzina dzitoba kudzitira dzi-likes not dzote chimwe chimwe ndiva ndikosokoposta nje ngori ati samuthu ane ashuma 9 to 5 nditoposta chimwe chitu ka TikTok uri vati vazvidzive zvori ndikadichira voti ngoto okuzivona zvino ndiva ndikosokoposta nepo that's why sometimes auna ndavo uri background yoitisa hani quality ya video yoitisa hani kamisi tosara murawa nepo Mpho ndivona ungari futi kange ka TikTok oi
dzi video dzine dza vhori dzi a vhonesiwa nga maanḓa ndi musi muthu a ene muṋe ndi musi muthu a sina ndavha kana a sina na dzi makeup a sina mini ndo vhona vhege yo fhelaho a poster a muliloni a tshi khou vhudzedza mulilo sumbedza uri hayi hafha kha TikTok muthu ha vhuya tea u ḓi ita zwithu zwine ha zwo no fana na dziṅwe dzi app hangei kha vhudavhidzani na technology a ri ye kha ya vhuvhili Mpho a thi ri vhasidzana okay musi ri tshi khou tshimbila ri a fhuriwa hu na vhaṅwe vhane to zwi vhona zwo ri hafha ndi khou tou fhuriwa hafha kha ḓo mpha line ine ono vhuya yo vhudziwa nga havha vho no fhura vhaṅwe a tou zwi pfa zwo ri hafha ndi khou fhuriwa a nga pfa murahu ngei aho tsha muṅwe mafhungo upfhi ndi ḓo ndi rengela tshiporo ndi ḓo rengela ṱireni tshiporo ndo ḓi ṱoḓela zwithu zwo tou raloho yo line nthihi fhedzi ndi khou zama humbula ngori zwino no mbudzisa ende ndi kha hot city a i khou tou ṱoḓa zwavhuḓi hayi a ri fhiri Mpho a ri fhiri yo hupfi nda tou tenda fhedzi heyi mbudziso i tshi suvha mubveledzi khe vhaḽa vha ri mushumo u khou fhela ndi khou zama ndi khou lingedza u humbula uri ndi na zwanḓa zwipfha uri hayi hafha ndi khou tou fhuriwa hafha yo a ri nga vhuyi khayo ṱhamusi ndi ḓo vha ndo no humbula zwiṅwe nyana hu na zwiṅwe zwithu zwe a vhuya ara tshi lavhelesa a zwi vhona zwo ri hafhanoni ndi khou pfa ndi songo ṱanganedzea huṅwe fhethu he a vhuya ya ngori u muthu ono shuma na dzi brand dzo yaho ngo fhambana wari u tshi swika fhethu wa zwi vhona zwo ri vhathu vha khou ri fara zwavhuḓi mara vha khou fara hetshiḽa tshigwada zwavhuḓi okay ndo no dzula nda ṱangana na zwithu zwo raloho a songo ri vhudza uri ndi brand mara kha ri vhudza uri a ri vhudza uri ho vha u gai hu khou itea mini hafho fhethu ho vha hu I think ho vha hu mini ri vha ri khou vhona mimuvi yeneyi ndi nga si ambevho too much details wa zwi vhona uri ngauri iwe ṱhamusi vhathu havha vhane vha hanefho a vha u ḓivhi a vha u dzheli na u sedza vha u sedzi na musi wa tou ya hafho kha dzi red carpet dza hone u khou ṱoḓa u dzhia zwinepe vha sokou na dzi khameramene a dzi u shuthi ndo no experience zwo raloho mara if vha khou focusa kha vhathu vhane vha vhori vha ḓivhalea nga maanḓa not if vha sa u ḓivhi then Mpho Pink ndi khou livhuwa nga maanḓa kha ḓo ri ṋea muledze wo fhedzisela wo tou pendelela nga u tou pfufhifhadza a khou sia na vhathu vhoṱhe vhane vho ri vha mutevhela vhathetshelesi vhashu vhane ra vha funesa vha Phalaphala FM na vhoṱhe vhane vha khou ri ṱalela zwine nda nga amba zwone ndi zwo ri vhathu vha songo wango vha vhone vhane hafhanoni vhutshiloni wo ḓela iwe muṋe ende hu na zwithu zwine vhathu vha amba vele zwine zwa nga u thusa mara arali u tshi khou zwi vhona zwo ri hezwinoni zwi khou ḓa u kwasha iwe u ḓivhudze uri u ḓi humbudze uri why u hafho hune a vha hone and just keep on going Mpho ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshawe tere ndi khou livhuwa riṋe Mpho Pink ra sanga si mulitshe ngori ndi ṅwana wa hayani muṅwe na muṅwe na vhori ndi ṅwana wa hayani ane a vha ri khou shuma zwavhuḓi u kha ḓi ḓoḓa a ḓaḓigeda na riṋe kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe u bva kha MSP nṋe ri khou vha sia nga luimbo lwa Kau Live in This Moment holo luimbo lwo nangiwa nga Mpho Pink a tshi amba zwo ri ndi luṅwe lwa luimbo lune lwa mukwama lu tsinisa nga maanḓa na mbilu yawo musi ndi tshi takuwa hava ri khou mafhungo ne awara ṱahe ri khou livhuwa nga maanḓa u bva kha mubveledzi Jones ne tshipise khathihi na MSP ri khavhe madekwana a vhuḓi